Purpose of my visit was one, it was a return visit because I said yes to our doctor. Imvugo zikunze gutigisa imbuga nkoranyambaga cyane cyane abinyujije kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter. Inaribonye mu bya gisirikare akaba n'inaribonye mu bya politike muri rusange, cyane ko mu minsi yashize yari no mu Rwanda ndetse akaba akunze no gusura igihugu cyacu. Uwo nta wundi ni Generali MUHOOZI Kainerugaba, umuhungu wa Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Uyu munsi reka bari we tuvugaho. Amazina ye nyakuri yitwa MUHOOZI Kainerugaba. Yavutse tariki ya 24 Mata 1974. Avukira Dar es Salaam muri Tanzania. Papa w'umubyara ni Yoweri Kaguta Museveni ndetse mama we ni Janet Museveni. Icyo gihe Museveni yari umuyobozi w'imyigaragambyo y'inyeshyamba ya Fronaza. Yari mu buhungiro kuko we n'abandi bajyanywe bunyago. Bari muri Tanzania bagambiriye guhirika igitugu cya Idi Amin Dada. MUHOOZI Kainerugaba yakuriye mu muryango wa Gikristu ndetse aza no kubatizwa igihe yigaga muri segonderi cyangwa se mu mashuri makuru. Mu mwaka wa 1999 MUHOOZI yashakanye na Charlotte Nankunda Kutesa. Generali MUHOOZI Kainerugaba yize muri Tanzania, yiga muri Mount Kenya Academy, aha ni muri Nyeri mu gihugu cya Kenya, ndetse yiga no muri Sweden igihe papa we yari amaze kuba perezida wa Uganda. Mu mwaka wa 1986 yize muri Kampala Parents School, yiga muri King's College Budo ndetse no muri St Mary's College Kisubi. Akaba yararangije mu mwaka wa 1994. Generali MUHOOZI yaje kwemererwa kwinjira mu ishuri rya gisirikare rya Misiri, aho yize amasomo ya societe ndetse n'abayobozi ba batayo, cyangwa se tubishize mu rurimi rw'icyongereza twasanga ari Company and Operation Commanders Course, niko babyita mu rurimi rw'icyongereza. Generali MUHOOZI yize kandi mu ishuri rya Karama Armored Welfare Training mu mwaka wa 2007. Yemerewe kwiga umwaka umwe muri United States Army Command and General Staff College i Fort Leavenworth muri leta ya Kansas. Aza kurangiza muri Kamena mu mwaka wa 2008. Nyuma y'ibyo Generali MUHOOZI Kainerugaba yarangije neza gahunda y'umutekano y'igihugu cyangwa se Executive National Security Program, tubishize mu rurimi rw'icyongereza, mu ishuri rikuru ry'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo. Generali MUHOOZI Kainerugaba kandi yinjiye muri kaminuza ya Nottingham, aho yahakuye impamyabumenyi ya politike cyangwa se Political Science Degree, aho hari mu mwaka wa 1997. Ndetse kuri ubu akaba afite ipeti rya gisirikare rya generali. Abana be ni Kenchuro Kainerugaba, Ruhamya Kainerugaba ndetse na Ihunde Kainerugaba. Generali MUHOOZI yakomeje kuri koroza cyane kuri X cyangwa se kuri Twitter mu myaka yashize. Tariki ya 16 Mata 2022, nyuma y'iminsi 5 yo guhagarika konti ya Twitter cyangwa se X, MUHOOZI yongeye kuyigarukaho yandika agira ati: "Ntuzigera utinya abayoboke banje n'abanshyigikiye. Nagarutse, nari narafashe imyanzuro." Gusa icyo gihe ntabwo byose bisobanuka neza iyo myanzuro yavugaga. Ndetse mu minsi yashize mu mwaka wa 2024 yaranditse agira ati: "Ibyo bigoryi by'abadepite nzabifunga byose aho kubyitaba." Aya ni amagambo yatitije imbuga nkoranyambaga. Tariki ya 21 Nzeri mwaka wa 2024 MUHOOZI yatangaje ko ashyigikiye se kwiyamamariza manda ye ya 7 nka perezida wa Repubulika ya Uganda. Yabaye umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Special Forces Command, umutwe w'ingabo zidasanzwe za Uganda cyangwa se Uganda ni Military Special Operation Unit kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu 2017, ndetse no kuva mu Ukuboza 2020 kugeza 2021. Muri Mutarama 2017 MUHOOZI Kainerugaba yashyizweho na se umujyanama mukuru wa perezida
ushinzwe ibikorwa bidasanzwe cyangwa se a senior presidential advisor for special operation. Ibi byatumye abantu bavuga ko yamuteguraga kuba perezida. Nyuma gato yongeye gushyirwaho na se aza kuba umuyobozi mukuru w'ingabo zo ku butaka za Uganda UPDF kuva kuri 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 kugeza kuri tariki 4 z'ukwezi kwa 10 2022. Gusa iki gihe yaje gukurwaho nyuma ya tweet yakoze yavugaga ko ashobora gufata umujyi wa Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Nubwo byari bimeze bityo, ku ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2024 yaje gushyirwaho na se Yoweri Kaguta Museveni nk'umuyobozi mukuru w'ingabo za Uganda cyangwa se Chief of Defense. Tariki ya 15 Werurwe umwaka wa 2023 Generali MUHOOZI Kainerugaba yanatangaje ko aziyamamariza ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2026. Nubwo bimeze bityo, na se Yoweri Kaguta Museveni agaragaza ko azongera kwiyamamariza kongera gutorwa. Generali MUHOOZI Kainerugaba ku buyobozi bwe nk'umuyobozi w'ingabo zo ku butaka bwa Uganda, tariki ya 30 Ugushyingo 2021, igihugu cya Uganda ndetse na Democratic Republic of Congo cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagabye igitero cya gisirikari mu burasirazuba bwa Congo. Icyo gitero kikaba cyariswe Operation Shuja. Icyo gitero havuzwe ko cyari cyo kurwanya umutwe wa jihadiste uhuza umutwe w'inyeshyamba witwa Allied Democratic Force cyangwa se ADF ufite icyicaro mu burasirazuba bwa Congo ku mupaka wa Uganda. General MUHOOZI Kainerugaba mu minsi ishize yanavuze ko ngakeneye umutwe witwa Bobi Wine. Uyu Bobi Wine akaba atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda buriho uyu munsi. Mwakoze cyane kubana natwe aho twareberaga hamwe incamake ku buzima ndetse n'ubuhangaje bwa Generali MUHOOZI Kainerugaba, umuhungu wa perezida wa Repubulika ya Uganda. Yari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ubagezaho ubucukumbuzi bw'ubwenge ndetse utasanga hano uretse hano kuri Mrmltv. Bye bye, reka duhure mu bindi biganiro.